machiegni kendo jahera mar Ramogi TV. Apisa mag obila matiete sendo obila ma Kibirigo e sub-county ma Nyamira South odar bang' jopiny bwogo matimo ng'anyo irach mar arita. Ma biro kaluwore gi medruok mar weche kuo kaachiel kod nek mag jopiny ka ndalo moko mokalo jonjore nomonjo dala japuonj moro kendo nego jariemb apiko e gwengego. Jopiny go eko kotelnegi kod MCA ma ward ma Bonya Matatu Julius Matwere ne ose apisa mag obila kuom yulo e tich. Mimi nikutane na bodaboda ambaye haina namba hapa na isemekane inakaa hapa. Haki tutaanguka na mtu. So kitu ikaa hivi. Ikae ni kwamba bodaboda zote siwe na namba. Alafu zifanye kazi mpaka saa ngapi OCS? Mpaka saa ngapi? Baada ya saa 3 kama bodaboda yako utaipata hapa Kibirigo. Ikiwa inahanga inaanyanya hapa. Italala station. Na hata kama haina makosa bro, utaichukua baada ya wiki moja ama 2. Wengi wenu wanalaumu polisi wakisema ya kwamba officers wale ambao wanafanya pale labda pengine wamekaa sana hapa na wamezoeana na watu. Or kuna wengine wanakunywa pombe sana kuliko ile kazi iliwaleta hapa. Tumeshauriana na OSPD na kamati yetu na tumekubaliana ya kwamba hao officers wote tutawatoa. Cheno mag wuoth okethore apaya mawuok Siaya kochomo